kinya Facebook Meru TV Kenya kenda witana mbere na kugwata ndeto wora ciutunduka akwetu Meru omeya Meru na kinya thiguru ni yetu yonthe ya Kenya tukiambiriria akariba kinontere cha mwimbi baciumirite na kuromba Rais William Ruto kuendelea kugwatira kindiki ari munini wawe kinya ithurano no twitete bya mwaka wa 2027 akariba bakiari nende ibone ni kuwiruko bakiwa boku makindiki kuyukwa ari munini wa rais bethirite bakiona witina mbere akumakiri thirikari nene ya Rais Ruto bakiongela baugite bo bageta na mbere akumba kwithira bakiye thirikari kenda yita na mbere na kurete na kubaretira witina mbere riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambe. Gikundi gĩa kari kuma kĩro mwembe gĩcigo bunge kĩa Mara kaunti ya Tharaka Nithi nĩ baritĩte mũkana kĩrũre Rais William Ruto igũrũ ya kũgũra ũgua kwenderwo kweheria kĩndĩ kĩnya mũnini wa wekĩre kĩthurano twĩtĩte Ruto akadubutu kweheria kĩndĩ kĩ ofisi ya Vice President wafuatane aende kwao. Lakini sisi hapa tuko na Kindiki na tunataka amalize tamu ya Ruto ya miaka 4. Tutikwenda kuigwa mwana wetu agicumburwa kaire ona Anglandis wanga ona batwe bemana na alaba kodi noka tukugwa mwana wetu atikugweteka lakini tukwenda kumwa warning ati tukiuga atire tio tuli nyuma na kiatho tukegeke Ruto akenda gucoka tamu wenge atigatiganiria mwana wetu wa Kindiki tio ntumirira tukunenkanira Kenya nonto ni tukwona kuri antu bakututhara muno bakethara gwa Kindiki Mombasa kuri bakuwa gitike ukiande putendiki ndicho analinga sana tio turuga atiri Ruto ni agwatega ka ukona kweria Kindiki au ukona kweria Kindiki ko au P.O. Box kuringana na karibaba bari gwata mbaru thirikari nene ni untu bwa Profesa Kindiki bagituma ntumwa yao kiri ware munini wa Rais Rigathi Gachagua iguru ya gweketha Kindiki gucema tukurumwe kanyama ni Ruto gagwetwa Profesa Kithure Kindiki Tharaka Nithi yamenyeka ya thimapuni ya Kenya ati thaino kilima nige kiomuku Saitani asindwe Saitani asindwe Gachagua asindwe aende asiende aende asiende Amunyoro Gachagua ale ndio yake ngangoro bati antu bainge uko batije kana anatuka ndio yake ngangoro mimi namjua Gachagua ambere liokola oende wale ndio ndai no okolo bwankero kia miaka 18 lebu ali ndio na kogu ndali mtu bogima tikanda ali mwana baki weta jamoja mogu ni bonete kumana na utongere wa Profesa Kindiki twenyume ya Kindiki na tweke thirikari no to just that one person who is Kindiki kuma Kindiki agotonya tutwele kwigua Nithi bridge ikathondekwa tukegwa ta ngono ya Kamankula lakini from last week kuma the last 1 month kana 2 months yao nilionda la cianithia mbeletie kwetho na project ya gwakwa Kindiki ati nwe support yetu na nwe liroli yetu ria turaidite nwo gututetererete tuona barabara no twinayo ni twije wega William Ruto ari na twakikisira barabara ikathondekwa. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ntubori boti una njira ikinyanirite atumiri kumantere chiatiania Central bawatanirite na gikundi gya utawara Biblia kijekere na Kemeru na gichomba ya Bible Translators na ndibe chumiretie na kumba kwithira baitawara Biblia ya Kemeru na ruthiomi rwa kitiania haki bakiari nende atumiri ba ibo wetu ruthiomi ruru atiira Kristo bethiri bakwelewa Biblia na njira ire yagirite baritete ngwenja sana kugeria kureta ndeto cia Murungu na ruthiomi rwa gitiania tuntu bukai ni untu bukwenda muntu airitete na inya sana na translator baba airitete batongeretwo ni BTL Bible Translation and Literacy na batongerwo kinya na atongeria ba makanisa ya na atiania
baka na barabeta wa reviewers na barabeta wa barabathoma ndeto ciande wakenda baomba kona ina corrections ni kwenda ko make kwenda kuwa antu beto ni atire keikyo kiambiriria turenda kwambiria na yugura Luka lakini tukandika maugu yonthe mwanka Bible yuyure. And I got to the name Murungu. Ndakila rieto Murungu. And I said Murungu. Ndawa Murungu. As Isaiah 60 verse 1 says, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. I think this is a great day for Tiania. We have heard the word of God for many, many decades in the Imenti language, and now the Lord graciously desires to speak to us in the language of our hearts. Now today is a great day. We have been translating the Tiania Bible into their language, and today we shall be dedicating the first gospel that we completed, the Gospel of Luke, in the Tiania community. Biyo tomatoikira o nonto mwambo yoto ya Ketiania na chionda chi Africa ni intonation language. Endere to kuwa a, e, i, o, u, e, o. Kato kuwa igbo to arakio. Tugesa na mbele kubwethiria the rest of the books. We are going to continue in translation. God helping us, resources coming forth. We shall do the New Testament, God willing. From today, we will be counted as one of the many communities in the world that are able to access the word of God in their languages. Methekale ntori ni umwe baraba iru ironero kuromba gitike ngavana a county ne ya Meru na chimurete na kuri ya Meru bombe kwithira bakimugwata mbaru na kumuyika indireto kinya kaita ka kuringa kura hamenerete thirikari nene tungirete na Rais Ruto na munini wawe kithure kindi kya kiwa nende nikabetete na mbere na kumba kwithira bakitithia ngarama yo turo na Kenya no kabararia thina harombete ya Meru abachumire na kuyuki banda kenda kaita ka kuringa kura gakinya bethira baiba mbere kumba kwithira bakichalo tungirie buraba kwenda riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Sasa Mithika airomba itikia ngavana wa Meru na noko ndarombete last time ndatia kura nthi ngiri 20 nonto ndeyite nchereri so ndeyite mapema sana nonto nderwe mapema ndio mbesi mapema ndio ndio mbesi ndeyire mapema kenora wina kioria kionthe ko tuthe twina time ekwaraniria ucokia bioria nikenda tukaumba kueleanwa. Just like it's written, anto baere batomba wetaniatia baderetia ta betekanere enda ndre yakura anto bakwa bakanise Catholic ndre yatwatanire na kwa yeye rugendo rotu etete twatanire twite pamoja tebuo ibyo ndre yirare ku ibyo ndre yira washukuru sana bato torore anto baeta ndwene tutekwenda no ntuthirikari nirabangite kura anto yoro nibaritite mbesa milioni manaire ya kuria mangun nikenda ntu bathuki to bietu muno ya na Meru Nyeri Embu na Kungi twekuana betu bakaumara na beta ndwene ango bwera asante sana vijana wetu sababu Meru akunja kuwa na vurugu yoyote no tumlisikia mwito wetu sababu tulijua target ya serikali ilikuwa kuumisha biashara zetu alafu waweze kutulaumu na rera nabo baraba komboki baena nafasi ndekerera Kenya nekorera kanete kurira nekorera kanete kurira na hivyo ndo ndabwa burombe atutethie na atwe inya ya kweria kuvumilia ya kweria kumireria mateso na temptations si andigire nikenda tukaumba ukombo andi yetu na nyinyi njenzi. Lakini niwaambie silaha ile tuko nayo sababu tuko na silaha tumejipanga na tutaingia vita kali sana na kwa hivyo sababu kura zinaendelea kuandikishwa vijana wetu akina mama babo borea abo nana bakinya miaka 18 ibeta bandekethia kura na kura ni kuandikithwa sababu vile brakwenda obwira ate nondo tote na inya ya bundoki tote na inya mambomu tote na inya tiangas
inya yetu ikikura twenio imwe twetere tariki 10 mweri wa 8 2027 twete turinge kura yetu imwe ekupeleka Kasongo mpaka Sugoi. Wewe Kasongo unakuja Jumapili, muntu wake ya nantu kwa Jumapili. Kapo kwenda muona mno wote umwenda buru aishia kabisa akayobo kacharengete bwo, lakini nataka kuambia watu wa Igembe Central, sababu atakuwa Burerure huko, munjiadhari sana na huyu mtu, sababu uongo wake ni mwingi sana. Kwa njende nonya ni afadhali Ebola ngogi ya murimo yo Kasongo yo rongo kwa wanto betiba matoke Kasongo ora bake matoke Ebola. Kwa watu wa Igembe Central, tafadhali na waomba, tafadhali keep off huyu mtu, wacha tuachane naye, tumuongoje tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Nabo akariba machaka ire wandine ya kibiriti gicigo ne mbunge kya Bori bacyumirite Bori na kumenere mu mbunge ya gicigo mbunge kyo mugambire ndekiri bakiwa nende akuma baro muthurano karitite na mbere na batayaniria kimaendeleo bakiwa bonende ebetete na mbere na kuria thino kulukira amathina katumba kulukira burio wagibwa stima wagibwa barabara na kinya utungata bongi bomwere butiagirite gicigo ne mbunge kya Bori balikithitie bonende akaiteka kuringa kura gakinya bakaile mutongerio rakabatethi na ende bateti yari kumba kwithira bakithura atongerie barabati ubathikira. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibone. Ekuruba ikundu kuma ntura ya Machaka Bori ne baukirite mbunge uri kwa Bori Ndekiri Mugambi na nikira bakwa na bateyanirie kire midandi ya weti na mbere ntu bakwa kinyo karingi oteona ntata ya rueka na kinya waya ya stima ekulukirite nture ne bakiwa bakamenya bwawe 2027 atureia marumo no parliament lakini atureria family yewe batu tutioba kuiba tutuma tuturiria na ndei tukugwa mbeca iria bakunenkora milioni cia mbeca bageke muko kenda bakurukia nini yece bakurukia ende wa mona bu kwena murungu matune batu tutikwenda uturetera mucere gitumi uturetera mucere rujo utituretera ende ugaturetera rujo twanyira no nto yu mucere jwa rujo na ukene matukwa iri wa turetera stima batu twarithia ng'ombe batu atwitu gutaira barabara ria twenda kiathoa jauni ndirare akiathorua aturi babonde barumire batu gutabara bariji kenda athoni bona kuijira imagine woni kugitwa tax na noni nguititira ngoge untu bu kwari bwe nongwana bake bari kiki ingari bachwaga ya ng'ombe yo baumiriria kimera kiao kenda beja kwenderia are gitumi bate barabara njireu era wa ina ngarame nene muno egutura unogi kunoga kungwa batu kintu kira tuona kiri ndikiri na ingwitikia kiu ke tuona kiri ndikiri na nyekuruba no bakujere na turetana na itubona imbwire cie kiungo batu twathurire MP wetu taweri ndikiri na twamuthurire twene akathithia maendeleo na kinya ria twamuthurire 2017 twene kuigua akathithia na tuona nandi kinya ketha mbuga atakinyaria mantu bwega 2022 katumucokie acokiruje mukaro agwita no riru itwie nena maira president yo unaturia maru indi ngwetikia ni maru jagu aturia ati bure aturairia nonto ketha na aturairia bure maru akimirombera into twetha tukaribu wega tutitha turi tukiuga turi no kia no buriko kana thina no iriko njira ja era ya subuiga inkara nkiuga ja maingi muno njira ketha itite era wa eja na pwantrimeti kana ina mena parewa njire wiringi ya thithirwe oni ndenda ndonda no gene kono ndi muntu ombere no nto mwana kwa na arete ante windi atetere no nto no kugita ate gugunkweria batu twingwa twina stima twitita twairwa tweta kuthithia stima na utiko tukuona kanise ne rambe tatu wenjitwa makingi idara kunekerwa kaire ndi mukojo manto jau kiathana kyo tukone kiathania akugenya ndi wome kama mtu kinya menya kore shima mtu na gomba kwani antu kinya bakaigwa nyaibu kakwa kinya turedia mtu marija morumbu batu tumwiketia ana acha na sisi uria na acha no uwo turedia maru akiario ko Machaka musiasa Mugambi ngaine noro kumerera mataketikia mbunge wa Bori na menerete mbunge Ndekiri no ntubokure kwariria mantu ya kariba Bori kiri thirikari akiuria kari kwebelia tongeria jabai tene ithurano ne twetete baratwaikirie nabo waitu woi
Woikia, woi. Ithina mbeta bathina nuntu bo beta baringwa mucarisha imunene nare. Baugana baeto baratha maguru bakawa yesa. Yeto thiria ngambi yesa. Ote muntu ukanukagia. Twatindikire kanyomo kara kawiri barukare. Twagatindika muntu akeja na baibu akarande guru kanisene baibu ngana inya na inya nkurukie mutumeria. Baugojo nwe mwega ori juhoju. Tira sawa. Twerekeria antu athuku. Muntu uyu nawe nuntu nande no abunyaririte ora bunyariritwe. Turuga 2027. Tukamwita twarure amwe na babara na barindiki bonthe bagite atia. Bane. Katwinyeretwe antu betu. Nante kwenda bore kana muntu o Kenya ethwa inyeretwe. Na ikyo nkuga wondeta mbunge. Bwambikia mbunge nkabugambira bubwega buri antu baburi. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wa Laiboni. Ibo ya muno mwandiki wetu wa ndeto mwende wa Laiboni no thubo turekire ndeto cia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kiramana na ngucukire nkatho no thubo kona kanya ka ututhiatira kimitandao-ini yetu ya ukinyaniri na kinya Signet na Pang Meru TV nkurikane wete na mbere na kuthiatira Meru TV mitandao-ini yetu yonthe ya ukinyanire Facebook, YouTube na kinya kiri website yetu kenda wete na mbere na kumenya akuthoma na kinya kuirwa mbibango kathomba ira tukuretera kaita kwa kaita.